Blay pi baro ipinang subahai pi sekatup kubor mentaka janmiat cuban page kubor ke beberapa ingnya pechwai kimat berkongsan. Tung ke sokar ya ke expert komiti ban kemi benya ya ke bahak tungkam ha ke jela. Sange ubah ardan besai moit ya ke jing syak tengan baklem bu por hadian baga sokar kala pentip bakala tung ya ke expert komiti ban kemi benya ya ke bahak tungkam ha ke jela. Pen KM ke sang UDP bat HSPDP ya ke Regional Democratic Alliance hadian ke mat reservation. Bat ladai ke por ban kemi biang ya ke reservation policy ongu MLA ke sang Congress ubah Roni V. Lingdo. Kikubor ke beberapa. Hinen kesengi lepelong ia ke jengelang jonggo komiti kiseng sain pertai hapo ke jengelam ke menteri kong Amperin Lingdo banyakren halo ke roster system bat yaka reservation policy jong usnam ke kendai spa nyopuar. Kene ke komiti ke lebetha ya baro kiseng sain pertai bakin wanra ya ki jing ai jingmut hapo khatsan sengi bat ya ki jing ai jingmut on sapa syaka sorkar bakan kemi benya bat ban shim ya ke rai. Kementeri kalau ong bakarai jenggo komiti kalau ban yo ya baro ki jing ai jingmut bat ban pha syaka sorkar jela kala pentip ru baka komiti kan sa syong biang hakini ki lai tayo banwan. You may come with a drop menu and say we want this done. You also have to give justification so that government, if at all it considers any of your suggestions, or for that matter that expert committee, should it be an independent committee, should it not be an independent committee, we don't know. But you at least have to justify. And each political party will be responded to individually. And then we can have a common discussion again. The next meeting is 3 weeks from now. Hadian ke jingyatai ke basani bahada baro kiseng sain pertai ke balalong hinin kesengi ke sorkar ne kesengi ke latung ya ke expert committee ban kemi benya ya ke reservation policy ke jela. Habakren shikila patai kubor ke kong Amperin Lingdo ke balong ke menteri bat ke nongelam ke ni ke komiti ke la pentip ba ke sorkar Meghalaya ke la pelong ya ke jingakren lingba ke komiti ban wanra ya ke roster bat ke ban bot perking nang ne shikmat. Kalau ongru bagi expert komiti kan sekemi benya ya ke reservation policy ke jela da ke bashim ya ke jing ai jing mut na baro ki nong don benta bat da ke bepelong ya ke jing let kemi syabaro ki benta jong ke jela. The committee kemalatung min kesni kalau syong bagi political parties baru lang solan sa. Padahal kapag punya kapag dikendon jong ke demokrasi, keserta Meghalaya kalas ngodeng. Bahkan sengap ya kecil ai jumut jong ke komiti kepala yang kendo ban yatir bagi mir jumut halal ke state roster. Dan ni kata kerupam pendian kam bijang de jingtung kam jingtung jang ha kecila Meghalaya. Presiden jongka Voice of the People Party lani VPP ubah Arden Miller basai moit negasngi ula weng ke jing syak tengan baklembu por hadian baka soka kala pentip balatung ya ke expert committee ke ban kemi benya ahlo ke bahak tungkam ha ke jela. Ubah Arden lodon hapadeng ka jing syak tengan naduk ke apulai tarik ujemang ban penbor ya ke sokar ban kemi benya ya ke reservation policy bakat kum ke jing sngau jong ke long ke bayai syak shiliang na ke benta ke jait ben riau Khasi bat jaintia ki ba kambon ke jing don beriau habai nujo bat ke jait ben riau garu. Kumpoi yang ini syifri, ia selabai kumai. Bagi kumpoi menemistak harga puar, karui puji. Dan dunia kalian kejualan nampak sangat. Bat mentah, ngantun benar hakmat ke jingdon ke jengpi. Bangan tuntut no, ia kan di kejualan ini.
Kaseng UDP but HSPDP nen kesngi kila rai ban penklan ya ka jingedai pedeng jongki lingba ka Regional Democratic Alliance lani RDA. Presiden ka UDP uba metba lingdo ulaya thu shikila patai khubor bakinongelam balarang ba bat ki MLA jongki niki artali ki seng kila don ka jingya menjur lang ba ka RDA ka don kam ban penklan shu khnang ban penpau yakimat ki bakata ekajat benriau jong kejela haswa kani Presiden ke HSPDP uba KP Pangyang uloong babaro artli ki seng kinyai beteng ya ka jinga dialog da ka ba penne ya ka RDA uba Pangyang uloong ru bakini ki artli ki seng shen kin sajiet ya usketri u chairman bat uko chairman jong ka RDA hadin ba swag election nimdon ka post ka People Alliance ko malaong syakmat Henry kumbangi jipan banana ka HSPDP na ka por Baya ka jingi day jong ka RDA kadang ya pe seprang kadang ne bat nginang penba. Pi menta kasi ka kenduk ka sungi ka long ba. Ngila haban jit thmairu iwat ikinong kam namar mana kani swaban wan ka election. Kala don hi ka jingi ya duna na kalian kinong kam. Ya kata ngam kwa ban ya tulut ten rei ngila day ban jit thmai ya chairman co chairman mo secretary Tapi mentaka sing lihat keren ru bagi sewan rakyat kini kajing syah isu yang lagi jong ke parti. Ka State Cancer Society jong ke Jela Meghalaya bagatanat oncology jong ke Civil Hospital Shillong kala rakhe ya ke National Cancer Survivors Day mentaka singi hapo pelau jong ka DAE Civil Hospital Cancer Wing Civil Hospital Shillong. Agane ke program ki breu ki balayo jingkot na ka jingpang bampong ki sam elaki kana haka jingya lenti jongki haka ban pa sumar bat kila kentu bat ai mensiam ki wei ki badang sha sumar bakin don ya ka jingmut jing perkat ka bas kem ban job ya ka jingpang ladakhe ya ka Cancer Survivors Day ban pen sapyang jingtep halo ka jingpang bampong kumju ru ban itu bat ban le kemen na ka benta kitu ki bala job ya ka jingpang bat ban yarap ban wanra ya ka jingkermen ya kitu ki badang ya khun persha ya ka jingpang Usampat Kumar, Principal Secretary Katnat Kakot Kakhya, Dr. A. Maulong Ibadei Head Jong ka Radiation Oncology Civil Hospital Shillong bat kiwei kile don ringkat lang hakani kesengi. Kaseng Kongres kalaong baladon kam ban kemi benya yaka reservation policy. Abakran bakinong patai khubor hadian balawai ke jingelang jong barok kiseng sain pertai hinen kesengi UMLA ke Meliam uba Roni V. Lingdo uloong baka reservation policy ka don menta lak san puwais nam bat kapo kala day ban kemi banyak biang uloong baka seng kongres kan sasyong perkat bat rai lo ka nikaman hadian bulo kento baka kongres ka day ka National Party kumta tang ki MLA kimla ban shim ya ka rai agajuk kapor MLA ka Umsning uba Celestine Lingdo uloong baka nu ka rai jong ka seng ka day ban long ka bayo ijngai bat ban syurai kirkie We'll only pick constitutional experts, legal experts, demographic experts, economic experts. Kita akan pilih pilih dia berkait pula benong kat kene ke policy. Kapan kita nilap benong kebalong mentang atrai marsi teng ke jimbun beriu kita kena semla jongi ki bahapo like whole life sans. Te ya ka lawe jongki nimla manusia rai kerki te. Denam tang sultanat bah komiti mene berkait Nirugil ay jumot na kasing kongres manang expert committee tumarpi ka rai ka bangin shimanta dese hadir ka no snam ban review bang tipte diladang ipakla manta ngin kita ekilaway joki kun kikti ki kun sumachuni Kaseng Jaintia Coordination Committee on Reservation Policy lani JCCRP kalayay beteng ya kejingeki appelau ka Office of Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills ban penbor ka Sorka Jela ban kemi benya ya ka Reservation Policy u General Secretary ka JCCRP uba Sambormi Lingdo ula pentep ba ka Sorka ka day ban kemi halor ka jingdon brio jong baro lightly ki jaj ban rio ka bala ban long kum ka nongrem jong baro lightly ki autonomous councils uba Sambormi ula penrem juri MLA ka TMC na Raja Bala u Dr. Mizanur Rahman Khasi ubala dawa ban ai sanpo nakshispa na kabenta ki jaj benriu garu kum kadak ka jing persya ka seng EJNC kala thang ya ka ting shop jong u hakane ka jing yakhi kata dang yakhi yu pen he ya kani ka bhayong i kom nu niu wamale na pogaro nodu wong pan kata ka bhayong kita kiasti
yang kita ki bru ki wana bar ka state ka yang i hado san pau persen kini hi to ka buj yang ka sarkar wa kamnu penjai-jai yang kini ka jingi ki di ka wathau kita ki lat ki luti wa kamnu upar chang upan mi Mentapan ini pek ya kejing long jeman kesu minang Shillong kejing shet kalong apu pra degree Celsius bat kejing kriat kalong kat nyo point pra degree Celsius kejing skam gau hau kalong nyo point shispa min step bat prapu pra nak shispa jan miet kejing half slap kalong lai pun rio point lai millimeters kalak bendon kejing half slap ba malu malah ki kat tu kat ni ki jaka sa sisian pan i pen kan mau ya pi bai kan ni ka khubo jongi pila ban pej hi ha ka juk kapor ha ka YouTube channel bat ru pila ban pej i ka khubo ban la ka sngi ha ka Facebook ka Twitter bat Instagram jong ka di the news Shillong Shaban poi shik bakut jong ka thup khubo ni pej biang sa sisian ni kini kimat bakong san Thung ka sarkar ya ka expert committee ban khmi banya ya ka bahak thungkam ha ka jala Sange uba Arden besaimoit ya kajing syak tangan baklem bu por hadian baga soka gala pentip bagala thung ya expert committee ban khmi banya ya ka bahak thungkam ha ka jala Ben KM ka seng UDP bat HSPDP ya ka Regional Democratic Alliance hadian ka mat reservation Bat ladai ke por ban khmi biang yak reservation policy ong MLA ke seng Congress uba Roni V Lindo. Te parlok dak itu gi khubong la poisha bakut jong thup khubor jing mentaga janmit hadu manusia met flasai ski ha ga jog po khudai shiboni pi baro. अरे क्या देख रहा है मेरे पास भी यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है सारे फीचर्स धांसू हैं ऊपर से इतनी कम प्राइस जल्दी से खरीद डाल